Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Bugesera mu kagari ka Karambi mu murenge wa Gashora, aho umusaza w'imyaka 78 y'amavuko ubwo yakoze amahano akomeye cyane. Gusambanya umwana ni icyaha gihanishwa n'amategeko cyangwa gihanwa n'amategeko, mu gihe igihano cyacyo kiva ku myaka 30 kikagera ku gifungo cya burundu. Umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda Murangire Thierry yavuze yuko umuntu wese uzakora icyaha hano amategeko arahari kugira ngo amuhane, bitewe yuko abantu bakunze kwitwaza impamvu ngo mpamvu nakoze icyaha ni jya kurega baguhereza ubutabera. Kwihanira ntago byemewe. Bivuze yuko rero ibi ngibi biratuganisha ku ngingo 3 ngiye kubabwiraho z'umusaza wafashe umwana ku ngufu. Jesus Christ. Havuze yuko uyu musaza yafashe umwana ku ngufu, uyu mwana bikamuviramo ingaruka zikomeye cyane, kuba byababaje abanyarwanda benshi. Bivuze ngo ibyabereye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ramiro mu kagari ka Gashora. Mama yake na mama. Ikintu usabwa rero no gukora subscribe kugira ngo iyi nkuru tuyirambure uyumve neza 5 kwa 5. Umusaza w'imyaka 80 y'amavuko yafashe umwana ku ngufu w'imyaka 18 y'amavuko, ariko ntago ari umwana kabisa. Imyaka 18 buriya abari mukuru 19 buriya yanakora n'igikwe, ariko urabona abasaza b'iki gihe basigaye bikundira abana batonya. Reka twikomereze. Umusaza yafashe umwana w'umukobwa ku ngufu w'imyaka 18 bimuviramo ingaruka zikomeye cyane. Mbuze ko rero uyu mwana w'umukobwa ibingibi uyu musaza yabikoze batabyumvikanye, aho yakoreye aho ngaho akaba yamwanduje indwara ngiye kubabwira mwa kino kiganiro. Uyu musaza rero akaba yashyikirijwe ubugenzacyaha RIB ashinzwa gusambanya umwana atujuje imyaka. Jesus Christ. Amahana akomeye cyane nimvuga ngo cyane. Ariko ibintu abasaza bihaye byo kujya bafata utwana dutonye bakadusambanya, ibi nabyo ndaza kubigarukaho buretse gatonya. Ariko nanone rata ntago twarenganya abasaza. Ari abakobwa bishinzi bishinza ku basaza ngo abasaza ngo batanga amafaranga ngo cyangwa barekora amafaranga. Ibyo nabyo ndaza kubigarukaho iyi nkuru ni inyisoza. Bivuze ngo ibi byabaye ku itariki zisanga 6 z'ukwezi kwa 8 umwaka w'ibihumbi 2025 mu kagari ka Ramiro mu murenge wa Gashora mu karere ka Bugesera. Bivuze ngo rero uyu musaza iwe yisobanura avuga yuko atigeze afata uno mwana w'umukobwa ku ngufu, ahubwo uno mukobwa rero wamufashe ku ngufu. Jesus Christ. Ibi rero turaje tubyumve. Ni mu gihe umwana w'umukobwa ashinza uyu musaza kumufata ku ngufu bikaba byamuviriyemo ingaruka, akaba yaratwite noneho inda ikaba yavuyemo. Bivuze yuko rero n'ubundi nawe hano wahanotse uvuga ngo yagiye gukora icyaha cyo gusambana n'ubundi yaratwite. Bivuze ngo rero uyu mwana w'umukobwa byamuviriyemo inda kuvamo. Bivuze ko rero ashinza uno musaza kuba yamukuriyemo inda. Bivuze yuko no musaza avuze ati rero ngewe no mwana w'umukobwa narinzi yuko yaranatwite, gusa ntabyo narinzi. Bisobanuye yuko rero uyu mwana w'umukobwa wasangaga yashakaga kunyigikaho ino nda nimba yanavuyemo. Bivuze yuko ahubwo ubugenzacyaha bwakurikirana uno mwana w'umukobwa iwe akitahira, kubera yuko urumva yuko yungusha kuba ari umugambi cyangwa ari umugambi uno mukobwa yari yateguye kugira ngo azamwegekaho inda, none inda ikaba ivuyemo. Jesus Christ. Rero no kuvuga ngo aya makuru yacu tugiye kuyaganisha ku musozo kugira ngo tujye no ku yandi makuru. Bivuze ngo uyu musaza we nawe arimo arashinza uno mukobwa kuba yamufashe ku ngufu. Umukobwa nagashinza uno musaza kuba yamusambanyije bikamuviramo ingaruka, umwana yaratwite akavamo. Turashize noneho. Reka rero amakuru yacu tuyasubikira hano. Bivuze ngo icyo mudasobanukiwe mu nyandikiye muri comment nyibasobanurire. No kuvuga ngo rero turagaruka mu mujyi wa Kigali mu turere 3 tugize umujyi wa Kigali, Nyarugenge, Gasabo na Kicukiro. Njya mbabwira ngo buriya kidasamura n'ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye mu kisaza. Bivuze ngo rero Gicukiro mu karere ka Gicukiro naho habereye ibiteye ubwoba, ni mu gihe umusore w'imyaka 48 y'amavuko ari gukekwa kwica nyina umubyara. Ese ibi ni ibiki banyarwanda?
Uno mtoto nawe anaenda kuica dada yako, anataka nini sasa? Anaenda kwica mubyeyi wa birakabije cyane. Rero kugira ngo nze kugaruka n'ino nkuru nyibarambura nyibasobanurira, ikintu usabwa no gukora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru. Mwarimu mubana mwana makuru nitwa Kidasamura urw'inkuru rwo tubakora rugakongo.